Yamompaye na yenti Awurade asem okronkroni anwumre so meda wase wo a wokasama onipa enya ne ho ntiase mene o mai eba beche wase mempae bone se anwumre yi wobebie kwan na entiase eye dwuma akoma bia epremesero se obedwudwu akoma no na de wonnim wo Kristo ensem ne nkɔ na wiye no wama ne hu na de otia son dem so ontumi nsom yiye emfiri nokora ne huhum no waboa no abie nani na waba be hu onyamesompa ene wasɛm a eye nokora no watuni atena se ɛwɔ kronkronye ene ahotiem kopim se obeyi wuti o maye tosomienu no mene matiefo nyina wagye yenkwa ade akoda enkwam na yetumi ene wadi ewurusie ɛwɔ heaven mede wase honhom bi obesɔre etia ensempatra adwuma yi mebrɛ na se ade se Kristo utumi ase ma unkunimdie no ehim fafa ɛwɔ ya betri so na afi unkunimdie no yense obonefo ni nyuma omanfo aye krado ene o mekasa fa memu agege se dirawuta na umma ente woni enye me kwaku me ne ɛwɔ Jesus Christ demunti amen. Anwumre me no susu asɛm bi ho na yesua de kakra bi within the next 30 minutes na obi ehu ba bia ogina enkofuo bi aba befra Kristofuom a esese yeyi omo free asondem ho edise one me be ya adwen a ene ye ba be yi sankofo nde free asondem ho eyenkofo ben eyenkofo bi ye from feldifo enkofo omo difel omo seresere obi na omo twetwe obi na wan na omo seresere ni di agro asondem ho nyankopon yawe ono no mo di di agro ono no mo twetwe no asondem ho na ye kono according to Psalm 101 verse number 6 downwards no enye obi e nesese okosia dem ho se onye ready so obekwa asondem ho masa tena oba bi ledwe ho if se Kristo o mepa o chelse bra besom no eye wo nkwaje nti e na obewuye edisa wo mu sa nkwaje no na so be ye ne opa ubetumi aye ne ope atena ofie but enkotena sorry dem enkoye ne ope because there is no democracy in the house of God si ebanya mesumu a kabima minka bi ni ho nyankopon kan eye final eti you don't have your version of Christianity me feel say me dwen say ye mfa nkonya mesumu eti sankofo no mabebe fra Kristofo mo mtete nsondem ho no aye fra mo feldifo no anwumre me no ba behwe kyerosem na afi ye hu sankofo ko se ye kan feldifo aye na nipa bebre dwen say eye nkofo mo tete bia ba anase wo mo tete ensanomase anase omo wo ba bia ye bo chacha ene ne ekeka ho enuanom feldifo na Bible eka ho asem na nye sankofo na oka ho asem if se wo mu de omu wo wiase enti nyankopon ene omu ni twaka mepese ote ase Bible na eda ho no wo kyoro ma na chidifo se wo wa ba beji Yesu Kristo adi no wo na sese ofa Bible no na Bible no akyerɛkyerɛ kwan na Bible na tenetene wa kwan na Bible na siesie o eboa ama wo hu nyankopon ni yie na watumi asom no na wate ho afiri bɔne ho eti Bible no so bi magi Awurade ni ya Bible no one ni twaka eti ye gidi for ne ye na sa Bible we ekasa kyerɛ yen eti Psalm 1 verse 1 na David eka feldi for ho asɛm no na nya wiasefo no ne omo kasa o na ye Kristofo ye gidi for if se mu bebre na no ya ba betena sondem gusu di nyame ho fɛw ye nya ready say ye besum nyame na ye de boapayo ene nya atom hypocrisy aba betena sondem ho eti ye ko Bible nim ne akwakohwe who are these mockers who are these scornful people why nom ne nkofo a edi nyankopon ho fɛw na ye wia na oka ho a wayi ho afrim if se be me ye say wo betena sondem ho na yawe Yehowa de obo soro ne asase onyankopon atumi nyina ebre ne ho ase edema no de oye epokese eda ho na wo watumi aba bedi ne ho fɛw o papa kra wantumi ani ne ho fɛw o maame wantumi ani ne ho fɛw o kromo he wantumi ani ne ho fɛw na waba betena nyankopon anim edi ne ho fɛw ya hwa de bia David kan e was Psalm 1 verse number 1 David say etifiasem Psalm 1 verse 1 no etifiasem wo say oteneni ni ene odebonye ni o say ensira ene onipa onnante abonefo aginamu na onyina enebonyefo kwan so na ontena feldifo tenabia ontena feldifo tenabia eti na me the Bible no ba betoto ho eti se ba bia wo che e wa sondem ho no eye enkofo edi nyankopon ho fe wa dwaneje wo krankwa because how ko trensa enkofo no maame brother sister obayira if se sankofo no Bible di kan mark him for condemnation yes om edi atoda boni ejana nyame de bese na tamfo no eno ne yes de ama eti se enkofo bi edi nyame ho few na okokotena omu Gensa wo ye otrini ni eti wo dia wo te ho na wo ye ne yetene wo nyame ani so a I'm telling you say no me ba ebe kan but you mu da ho pa
If you say, and then on your me when you say, and sorry, ni bebre, any sia dan bebre, ye wo e wo maimu, e wo wiasia fenenano, bebre na ba bedane centers for mockers, baby a womo koko di nyankopon ho feel. Adie nyamesi wom peni nyina, e honom e no mo ye no, but still they consider themselves say, womi nyankopon ma. Is it true, say, you can do what you like and still be in the house of God? Is it ever true? Say, in the house of God there is democracy. Nyameka na wonso wakabi. Me feel say, me gene say, science say, and yamfa nkwa so ndemo. Eti wo fie de obetumi ani ope. But say obeji Christo dia, the day you believed in Jesus Christ, no, that day was the day you lost your will. That was the day you lost your right. Eti in Christianity, no, there is nothing like your right or human right. There are no human rights. It is only God's right. And eti sa sofo na dani hia dem no bebre se emamaye mockers an assembly of feldifo womo your friends say womo ahia eba bedi nyame ho fewa. I'm telling you, say run away from them. Ebia na make na wa sorry no sa na tie ana sorry a wokɔ wurem aso na hia dem a wokɔ wurem sa wokɔ akotie nyame say wo beduru ho no na feldifo ni bi na te ho eti yehwe sa feldifo na David ekom ho asem no eyenkofo bɛyi. The book of Psalm chapter number 26. Psalm chapter number 26, verse number 4 to number 5. Psalm 26, verse number 4 to number 5. Was say, meni enipa huho antina, David neka say, meni enipa huho antina, na meni nyachumfo ensiem, wamo miye hypocrites. Many of my day and I did not sit in the assembly of scorners. I did not sit in the assembly of hypocrites. According to the description given to the church of Laodicea in Revelation chapter number 3, no, Bible says, sorry, one more munyu, almost one munyese. Na senka ya di omi ye nyu ana omi ye se anko no Nyankopon pe. Ade wo Nyankopon pe ani nyatwom. Kwese mankwa nya mesom. Oye Kristo ni so oye abortion, oye Kristo ni so oye family planning, oye Kristo ni so ode obi ku achi, oye Kristo ni so ogusu bokro no adwuma musika owia, oman sika owia no wakwa akotena asore ndem se ono so ye Kristo ni. You are a mocker. Wudi Nyankopon ho few. If se nyame sesa de no wompe, ade nyame mpe e na wo ye wie a na wasan ba ne nchen se nyame maba hyira me ana me bebom pa ye e de a kire wo. What do you mean? Eti no obi biara ade nyame mpe oye na wote ni fie wokɔ asondem sɛ oni Nyankopɔn kosia na wakɔ akotie oni Nyankopɔn asɛm no saa nipa no edi Nyankopɔn ho fɛw ɛsɛ we careful. We are fɛw ni you are mocker enye bia ba afo ase ɛna na Bible no ka ho asɛm o ɛyɛ mo ma bagye Awurade adi na hyɛde ne na temudie na trene de no mo giato baabi na mo mpɛsɛ mo bedi so ɛyɛ mo na modi nyame ho fɛw. Kristo ni oda so tie dwama mom besi nne udi nyame ho few ade ne nyame mpe unim se wo mpe na wo saba betena son dem even to the point say ason dem ho na wo boy wo girl wo ho twempena wa son dem ho. And then in the name of gossip and relationship near the ade nyina no hwe ne Kristo fo ye. When you do this, I want to remind you, say enye unye Kristo ni o uye feudi ni eti nyame ka feudifo a eye mo a motete nsore dem na munim Onyankopon apede na mo mpese mo beye na mo da so te ho na ba wo be pagya onsa. Hallelujah, oh Lord God Almighty. Na o sing praises and hallelujah. God is not interested in your hallelujah. He is not interested in your hypocrisy. He wants your repentance. Opeso jai bonini die. You have to identify yourself with Christ as a genuine Christian. Don't be a hypocrite. Eti David say, "Erade meni nyatwomfo anye den ansiem." That means in the assembly of hypocrites, no man kwa nkotena obi. Eti I'm advising you, ladies and gentlemen, fellow Christians. So when him say asori na wuchim no eye nyatwomfo ne gu ho eye wo mo a ekekare o mani manyam sompa na nso omakoma mu de opare emu ahoden de a mesere dwaneje wo krankwa. If say obi ne wa oni ne bonyefo ana woni feudifo betena ensira ba ubenya bi. The reason you have not been blessed is because you find yourself in the midst of hypocrites. You find yourself in the midst of scorners. You find yourself in the midst of mockers. One more edinya me ho few. Sa assembly no akwa join. Asori ben na uko. Asori ben mu na wudin ewo. Na enkofo ekwakosie mu ho no so ye enkofo ben. Suban ben no mu dan na di. Kristo ni na wakwa kotonku na wapo na wasra ne ho na odi tiriwi ni makeup ne atantan de abusudie achiwade ade nyame mpe obekọ so ndem ho na gu wo sechu ena meka kire direct
Sa makeup na mo ye no. Sa enwi na mo akwa mo de atare mo ho na mo de chiche so ndem ho no. The eyelashes na mo akwa na mo de asese. Ene mora tenten na wo ene sofo ma me fo nyina asese mora tenten. Ene trousers na mo asese de akwa wurawura so ndem ho no. You are not Christians, so you are mockers. You are making mockery of God. Mo sresiri nyame mu di nyame ho fe o. If sa dia wo so wo mpe eno na mo ye de ba nanim. Na sa wo papa ka kire o say akosua eden kona koprapram. Se wo amprem o amenko enkoso TV ne hwe o se papa mate asema wo kan de mate na enso memfa wonim edem ho mempra but TV no nso de mekwa akoso no ma eden mahwe se ko bani sa na se wo papa no ye den udi ne ho fewo nyame se nyinsan yi go mempe mechi na wo kwa akoye na wo de ba na wo da so tia so ndem wo yi nyinsan gu family planning condom se nyina nyame chiri eye bone o chiri sa adwamamu no chiri oba wo fani ku achi bema wo fani yirachi o chiri wonim saade we pa se nyankopon pe ba besi na woda so tia so ndem ye saade we aye nyankopon na wodi ne ho few na wo wia wasan be bom pa ya ka kire se mekobo adwaman wie kra no mayare enti sansa me yare na nam pa abose utiri so no wapampa so da be ye se aso na ye kono aye nchechire ne ya chechire se besum nyame ho o pa som on pa pe oba bitina. But what you say, many a Christopher Nekasanya, I'm not talking to unbelievers. I am talking to fellow Christians. Even in the house of God, no, you persist in sin, you continue to do what is wrong in the sight of God. How can you make mockery of God? O papa wantumi ani ne ho few wo nana wantumi ani ne ho few o mampani wantumi ani ne ho few nyankopon na woni nsade wodi ne ho few o say Psalm 101 verse number 6 ma make kan kire ho Psalm 101 verse number 6 downwards erade nam o kan sem bi ho Psalm 101 verse number 6 downwards o say many wo asase so no kwafo so say won metena me ho de onam peye kwan so no ono na omeso me tie o de onam peye kwan so no Yesu say Awurade say ono no meden omesom no de otwan kontompo entena me dem enso na ekristofo ne dintro ena no pena me chi brother Luther na samba ko ko say ena wo ope osoma atrofo ewom pa eye kristofo enso John 8:44 o kan sem no ho Satan no ye atro ene atrofo nyina agya. He is the father of lies and the father of all liars. It is all you truthful. Now you son them on cano cry. Why are dear cry yebusa won't come on cry? You are mocking God, you are making mockery of God. Stop what you are doing. Nioyano, and Franco Swama, and Fenuyam Cristo at the Nimguasen Ebrenum, Cristo near yet truthful. Cristo near one cano cry. Cristo near ye we, Cristo near de be quechi, Cristo near yin saying go, Cristo near what boy mine, Cristo near what funny quechi, Cristo near what numbers on fee, Cristo near Chimico Malam ho, Cristo near Bama witty internet, cyber fraud, croning now obo, to me we will be sick free mobile money so, Ababedu account so, a Yankopo now didn't hofel. Man, yes, I'm mistaken. You are not a Christian. You are a mocker. You are Uya Feldini. You don't qualify to sit in the church. What in common I say? It was say, the Ochan Contompo Erin Tramedemu, na the Okeka atrosem Erin Yinamenim, Danopa, Metrica Assassis Abone Fonina, Nametu Amumuye Fonina Mefri, a radicromu. Say, it heaven won't mean hobby. Don't come and sit in the house of God and mock our Maker. Jeremiah 20 verse 11 or so onyankopon jirechise nomberima na ne hu yehu our God is a terrible God. Don't make that mistake. So udi nyame ho fa me kwakumpo. So udi me ho fa I will not spare you, let alone our Maker, let alone our God, the creator of the heavens and the earth. The odi nenu masam chechire epoto ho wo no sa nyankopon na obedi hu fa kai sa nyankopon na opai asase mu ama nipa 15,000 kosem kai no Kaino, Dioma asase wo so ba kaino, Dio de tsunami, any a hurricane, Katrina, your friends, a hurricane, Katrina, any Emma, and any a Kekao no kaino, a San Yankopono, one no ma ensure, ebe say, if we are singing, look at the whole world. Now to me, may you say, think about this God before you make mockery of him. Jeneho, and send what Baby didn't hofel. If see ye nina me hofel and fire who need the beerada, my making can send me bin chiro. Proverbs chapter number 1. Proverbs chapter number 1. Solomon eka sembi wo Solomon de otenase huye if se Solomon yo bi odi nyame ofew obobra papa Solomon eti Solomon kasem na wantia ena na wodi amenim ba bia wo de wawie ye ko eti me ka kirew se onye kristoni a
pe ba bi tena enya force obi ani wa Kristo be gina ne pon no e ba kokoko se bra na be so me enya hye okay enti se political party what you say enti se school a wo koye what you say enti se busua wo dom a ne ope na obetumi aye Proverbs chapter number 1 verse number 22 yenti esema David Solomon ekaye o say da ben ara na atifia sem no okay ka atifa o say asoden ho asotwen asoden ho asotwen feldi for sem na make you asoden ho asotwen o say da ben ara na mo entete kwa mo bepe entete kwa sem akosie da ben ara na mo entete kwa mo bepe entete kwa sem akwakosie na afeudifo ebepe won afedie na enkwasiafo akiri nimde a question from me from the Lord through me to you Christians mo amoye ntetekwa ye katetekwa atetekwa ye obi a oni nimde atetekwa ye obi a wanko school atetekwa ye obi a yan kyerɛkyerɛ na de eti wonim de ono ne afra na atetekwa mibusa wo efi so obeji Yesu Kristo enti yan kyerɛkyerɛ wo eti yan kan kyerɛ se sa makeup no eye dwamande eti yan kan kyerɛ se sa ntade na wo hye na onufo ne wo to ho ane wo brazia ane wo eye friend say sabe eye wo ntoma wo bis na egu abonte no eti yan kan kyerɛ se Nyankopɔ kyewade yan kan kyerɛ wo eti yan kan kyerɛ wo se so babasia efa blade no de rena ni eti nwi na no ade pencil kototo no betre so ndem a yan kan kyerɛ se ye bone ana eti wonim se wo ko bi kun a ye bone ana sa niema no nyina na wo bisa se da ben na ntete kwafo ebe pentete kwasem akwakosie na da ben na mo amudi Nyankopɔ ho few mo amoye sa niema no nyina adwamanti super glue ni na moni achi adwamanti sorry no akwa blade no wa woni achi nwinyi nyina now the pencil so osase free no duro nyina no twam osase free oduro no twam etiga yi ba asa ne suspect enso say ye ayi pencil no akwakoto pencil da be wo nim nyansa se Nyankopɔn ana no oba besie wakwakoto nku na esense onye nipa kokko nti wakwakosra oba tuntum black is beauty na wakwakosra na opon hu se kon now the chance on them wa mu nyina na hwe straight mass na ya wu nipadua basa Bible so say nipadua ne mewrade maso de num na me ho nkronkron te eti de obese nipadua no mesel and e wa stretch mass aya nipadua ye nyame besel sister you are mocking God, you are making mockery of God. We are failed, you are not a Christian. You think say you are Christians, and I'm telling you, so yes, I see what you be now, or ba and Fabama dear said, not about Bessia Quaco for skinny, not about Bessia Quaco for trousers, not a peneto, once who twin yet to get what now then I'm ho. Na emema nyina show na emema anka wo mapam ho achi a wo person be dia radiati because of ade akofa ntino na akonobo na yasase ewurawum mu bia twetwe emema de ko sayem David ni bia show ba bi ton atade bi o said ka akohwe wa kum konfoma. You are mockers, you are jokers, you are dreamers. That is what the Bible calls you. You are nowhere close to Christians. Eti ye ka Christ of war hwe se wo chie mi na ye trini na wa gya san ne mani nyina asori ye tete sa no a wo mu nyina kwa kosie mu ho no mu di nyame ho fa wo entina sa so dem ho. Find a Bible believing church ba bia enkyerɛkyerɛ papa wo ba bia ye kan boni anim eti boni so epam boni fresh on them ho. Don't go and mingle with such people, they will take you to damnation. De obekɔ sayim de obekɔ sayim enti se wo mu nyai fa die na ganifiro mu David say mantena wo mu many woman yet they are momentina. I think woman I say, Sha, it was say, the ben a mobe jai fedie. Na over 26 na, Tiene Yanko Ponkaye. Proverbs 1 verse 26, you know, was say, Menso, Mesremo mamani yemu. Na awon popo dab won po beba mo so no menso me yibohi menso me di mo ho few Nyankopon no ka say e tu de treson dem ho da mane en beba no Nyankopon so be yibohi, he will mock you. He will also scorn you. Then you feel how it is to be mocked. You cannot mock God. Untumi ensiri nyame. Untumi ntwetwe nyame. Untumi nkoya dia ebema enipa kan semone efa Nyankopon ho. Our God is a holy God. O ka kire prophet Moses Leviticus 19 o se ka kire man no say o munye konkron fi say me awrade me ye kronkron. Are you holy? Are you living a holy life? Is your makeup making you holy? Sa awon fentra so no o de ko he. Awon fentra so no o de ko he. O de ko he fa. You are pleasing the world.
1 John 2:15 mamu no wiase anania me wo wiase na so bi do wiase a agya ne John ni mu na de odo wiase sa ne mane nyina emfiri agya no efiri bonsam efiri wiase wiase ne nakono etamu na de be Nyankopon apade no sa nipa na betena ho. Are you doing the will of God? Is it because you are looking for a husband? Eti na wo ye make bebrebe. Eti na sa enwi mame wote nwini ane eyelashes ne mawretenti akroma mawre enti ku a wo penti na wo ye sa ne ma no. A free brow, yes, I am one yakun. What you son them so ye Christoni. You are a mocker, or ye feldini. I'm telling you, ye feldini, on ye Christoni. Peter Shamon come, 2 Peter. Feldi 4, and I'm a mocasano. Moi, Mosemu ye Christopher, but you are indeed mockers. Tia son them besine. Conseco chiba bremenya yawa. I just will be a sempa one and to us from Marquis, Quesiada Sore Miensa. No, as I say, can was him. One no, as soon as mobile and I send your telephone. I send be a binamoso. Would you one nunchi and nipa bebre at Thomas in Tibia? I'm on my gas or entity. You call yourself a Christian, you are a mocker. You are mocking God, you are making mockery of God. Peter come once him. 2 Peter chapter number 3, verse number 3. Yankaya nun to mo. We will not keep quiet. Oh. What they are concerned, I am a car. You can. Ubet me to my home pay. Ah, ubet me can you ubet me the hofel. And then when you a wunti and a Christ, I am say, okay, et ubet me, I had no baby. What the ought a big auditorium. You think have been in the house of God, that big auditorium with so much nice instrument, with so much decoration, and not just because here. Those in sorry, I can see no. Ah, almost the brofo, brainwash mo. Adia no ye krom kasa wo be ka boni enim na nipa o de brofo brainwash mo. They are policing, they are being diplomatic with the word of God. Their core language, they won't speak to you because okobosu a wo be ga sorry. Me de me ba kokko. It is all ye training here. Hwe ye no won kwan ko join ne sankofo no. Men ko join ni wom. So almost some kwa so na jane ko bebia so they are sorry for no me 10 and no me di Nyankopon pe o mo fachi wode ne nko ho a kotena omumu wo kwa wo your ba boduku na hwe sorry ye ko ma nyina jom trin we gu so and no mo titin so hwe trin we yellow green red say me nim se disco ne ko se dance ne ko wo mo nyina so tike so ndem so mo ye Nyankopon apede. You are just mocking God or trin ni men kotena omu wate men kotena omu. 2 Peter ehuye eno kan san kofo ehu asem. 2 Peter chapter number 3 verse number 3 to number 4 was say etifias mo si enipa entie atemu no ho kokobo enipa anya den entie atemu no ho kokobo eti na atemu a Kristo ede ba bebu nipa no ho kokobo nsam ana meka no sa oye faudini a stop it jai ehu to mock God. A very dangerous, a very catastrophic, very disastrous. Oh, Nyankopon is a terrible God. Oh, now Numbers 14:18 say, "O Nyankopon oyebufu munya." When he is slow to anger, it doesn't mean that he won't strike. One day he's going to strike. One day he's going to strike. Job 14:17. Or say what chichir me boni ano dia she kotokuom. That then Nyankopon be sani kotokuo no. Ubehu. It would transform them on the nyame ho fe why. Treho media me boy koko enne ne ogie bre senka obedwane a hwe eye niema mienu adasa obesuma awrade na obegya atena fie simple niema mienu eye niema mienu adasa why ready say obesum nyame atena ho wonya ready atena fie tena bonten. Be a non-believer, do what you wish to do. We are ready no aba bedi nachi but men medi nachi nyanya atomni. Don't come and deceive God. Don't come and mock God. You cannot deceive him. He is not a God that can be taken for granted. Hwe Ebra wo dwen Nyankopon mobro hu no na wo dwen na trimoden so hu e se nyame ni trimoden ospake wo so a me na meka kire se wonya ba bi nyina ho wonya ba bi nyina eti ne Peter kan o se mo hunu ye kan se ena edi akire no mu no feldi for a won ara wo me bawo na mo hunu ye nim kan se ena edi akire no mu no feldi for a wodi won ara won akono akire edi fadie ebeba beka se ne ba
no ho bossa no ewo he na efri sa ye janom de da ye ade nyina te se ne ye tire efri ade bom fiti ase obi ti aso de mo ka kire se masa ensa na wonom no enye na Josefa so na Yesu kura ka se obeba no o mai mfie bebreni me kura me ba sori me nana odi kan ba wawu Yesu mai me so ma ba benyi Yesu mai se Yesu maya eye niema mienu obetumi ewu akwakoto no anase obeba beto eye niema mienu eji se Yesu ameti wa wo bedi kan wu akwakoto no wo de di ne ho few eji Peter boyen kokose ebinum de fadie be den ebeba eji san nkofo no so omaba ye wasofo bebre ho a wo mu di nyame ho few na osofo gina asondem pope so na waseche na wase na wo kwa wo hen wo krom hen anim krampa wo krom hen wo kwa nanim a na wo yi wuche wo krom hen wo hia pani kra na oba bechia na wo hyecha na wo tuche no ansa na wachia no na osofo mu atumi aba begina asondem pulpit so aba begina altar so hyeche wo no so di nyame ho few na mo nyina mo di nachi me bomo kokko sankofo nyina ye feudifo. We have leaders who are mocking God, we have pastors who are mocking God. Ye wadifo a wo mudi nyankopon ho few obia di nyame ho few, pas sofo di nyame ho few, asore pani di nyame ho few, sofo maami di nyame ho few, na bede na asore ba woni nyame ho few, ebe den e na asore ba woni nyame ho few. Isaiah 28 verse 14. Odifo Isaiah 28 verse number 14. Tie hwiasebo hwiaso tibo a eyefe etitie nie pa ho. Isaiah 28:14 na making can say eti muntie Awurade asem mo afadifo mo amudi nyame ho few hai wuta so dem na gusu di nyame ho few a tikokomo nsem ya odia o say eti muntie Awurade asem mo afadifo a mudi oman a owo Jerusalem yesuo asofo muntie asofo a modie mo say ayi akroma bowre na mo sise no enye bone eyelashes o mo sise no enye bone ayi Solomon krampa oye masem no Solomon 5,000 no otu ye member for ewo Proverbs chapter number 6 verse 25 say ebema emma wani mre oba no wakomem emma wani mre na ho ofe wakomem emma ne mfa na ni so achete ne nyede enchew se oba asese ni so achete na oye sanse ni ba oye kohini ba oye gamanfo ba eti sade na wo se no Solomon kra owo experience o mamu ka kire yen se bema se hu so oba bi ye sade na oye kohini oye sanse ni na no so wo na so ba bia ekoduru yema ekatisa owo ekatisa ebore poison eti owo ne mema. Even Solomon warned us, and pastors are condoning, pastors are compromising, pastors are allowing this iniquity. Wamma kwai say asore manamra so ne medi nyame ho few o Kristo ni otrini ni me bo kokko say men konkotre mo wate da asore no wate dwaneje wo kran ko wate wo ka kire me sa asore ne so ho de ho fe wo masiesie wo bibia ye kama asawu nya sasa ne sade na ejimie na ojimi o da obewu no nko heavy o na me se wo nsira so be den ebebo because oni ne bonyefo na eden etie dude ni bonyefo na tie okay nka Isaiah 28 no verse 22 no Isaiah twaso ka se na afei mu ni fel bio na mo nche homa no mu anya den na mo problems no emu anya den na mate osaya pasa a wesai ato ho a efri asafrowade Israel nyankopon enchen a eba asase ni nyina so eyedai eba asase ni nyina so Jude me yan entempa because me brana kasima besa me yesa na mawie Jude chapter number 1 verse number 3 to 4 na ma jump over 16 to 19 feldi for one sem na make no Jude chapter number 1 verse number 3 to number 4 na ma jump over 16 to 19 was say adofo enam sa me bom modin nyina ma twere enkwaje a eye nyina dia no ho asem abrem nti ehia me sa matwere mabremo na me de matumofo say momprigidie a wode ama ahotefo preko no ho na enipa bi awiewia won ho abamu tio enipa bi awiewia won ho adan abam na chese fadi foi womu they have crept into the church womu awiewia mo adan abam they don't qualify, they are thieves, they are of the devil, the master of sinners honum no mu free but womu awiewia mo adan abam
no say the nipa bi awie on ho abamu a wo free tete atwere won ho asem de ato ho amasa atemu yi emumuyefo wodane ye Nyankopon adom ahohwie na wopa owura akro a one ye Awurade Yesu Kristo no by their deeds omopa afa ye Nyampomra chapter verse 16 to 19 was say yenum eye anwinyifo yonafo a wodi won ara kono kire na won ano ka akonkonsam na emfaso enti ana wodafa defe nipa sesia no these are apostate pastors, apostate prophets, apostate teachers, apostate evangelists omoyefunti diombenyanti. That is why they continue to say things. I want to defer the femo. And now more the signs and wonders about bedimonim. And I'm more jing kwajenesi. If you don't look up to your salvation, you look for signs and wonders. But the righteous shall not chase signs and wonders. It is a clear-cut indication from the Bible. We are training here. May I don't chase for miracles. Why don't you be like me? Paul said, "Say them here, Christ me at the mission no. I don't go to any pastor to pray for me. I have to live a righteous life and talk to my God. He will provide for me in times of trouble. He will resurrect and come for me in times of need." That is what you've got to be. But I say we are mocker, we are scorner. We did nyame fountain. How be a nyame to free soroba bia eba. Now you are training in out your mumua or how nyame de ba ebe kaun. It is sorry gane. Nyame de ba ebe kaun. What dia wotene make up unya bi. Etri we mo sebi sa ewiase afefe de wunya bi. Sa honamon transfer cosmetology and other schools are the school of beauticians and cosmetology said bio said cinematography said all these schools promoting the agenda of Satan. Yeah, we are jidinia and yedumabia na obetumi ayo. So ye jidinia. It is a wonim say otonsa and also kwa sorry you are mocking God. You are mocker. Udinya me hofel. Dinya me hofel. Tonsa me nipa asewom nipa dia. Na once about betrans on them so ye nyame this year. You are nowhere close to the children of God. Let me remind you, mockers will not have entry into the kingdom of God. Etientos kenkan. Verse 17, Jude 1:17 or say, na mo adofo Monkai ensema ye Awurade Yesu Kristo asomafo akato hono say woka kire mo say ebre a edi akire no mu no faudifo ebeba wobeji won ara emumuye akono akire yenom ne won a wode mpaipai mu ba honam akire difo a wonni honhom kronkron honam akire difo onye dai wonni hon kronkron eti Jeremiah chapter number 15 oma bemo oma be wura son dem ho eti Jeremiah chapter number 15 verse number 17 Jeremiah can say bi o say Awurade mantna asrefu dwabom mani ahurusie tie. This is the prophet Jeremiah. When the whole of Israel had rebelled against God, Bra Israel wom ye Nyankopon ma ati Nyankopon so atua na fe Israel man akodi abosonso machi no mo ye ne omo pe no. Jeremiah say Awurade me de sa ne boyefo me ne o manya den me no man kwankotera wom wo asere wo Nyankopon wo no mankotoro mo dwabom. So don't stay there. We are training here, run away from that kind of a church. A church where they allow all kinds of abomination to enter, run away. Men can say, if you are going to church because of these motives, then who didn't kwasasem? Sawaria ubenya nkofo ba bedi wachintia na wodi nkwasasem ukrom ho anka woni nkofo ba beja wawarie se owo na ebebe fie ho na wo pensa wabodi a eno nchi na kwasore ho dia wodi nkwasem make kire mockers will not have a way into the kingdom of God. And I'm warning you as the prophets did warn, say don't sit among them. So onim sa sore na wo kono eye friends and mockers, assembly of mockers, run away from the flomu kope asore papa na kotrem na sum Nyankopon no kurem na nyame som no ahosiesie ka ho tom ahosiesie ka ho samuni mu a ahosiesie e ka ho ahosiesie ka ho ti asofo mo di nyame ho few asore ma mo di nyame ho few elders mo di nyame ho few ensempaka fo mo di nyame ho few ena de mobokora ne se wo bi so ye sempaka ni oya no afa adakato no de na market no afa politin bag no de na market wo no megaphone e free se wo ka nyame asem besi ne sikan kakran pa de ma no wantumi ankoto megaphone amfa nka se na be ye ofoforo so bete onye sika no adi anya sa ne ye no. You are mocking God. You are just taking undue advantage of the grace, deceiving people and taking their money. Me kokobon sem nenunye.
Eti mua moye mockers in the house of God no. Run away. Leave the church for us. If you know you cannot serve God, leave the church. Bankabeya sachira wadwene. If say Yesu Kristo oba. Asema Kristo di asema no anwumre ni nie mawie. Obadwemma wo mu no omfa. Proverbs chapter 9 verse number 12. Osi asema make eye nyansa enti se ohunu nyansa na ofa ohunu fa. Na se wentie na so obeye ne obeye dia amane ba wo nko na obesoa. Me na meka kire problem ne ba wo nko na obesoa. Kristo ni ba hwe memma hodo a efi unufu ano wonyi nu ba bia hwese unufu a yete se chalote e na fam obo wo haw ne sai amane ne sai ah we so de tia son dem se wo ye nyame ba you are a mocker wo ye mocker udi nyame ho few na nyame mpɛ few difo eti se wonim se wo de enye nyame ho few na udi na nkofo na o mahia wa son dem ho no wo mo di nyame ho few a dwaneje wo krankwa nyankopon emoa wo nyankopon hu mobɔ onka wakoma ne dwane firi wo bonim me ne obɔ mpaye Kristo me da wase wo de osoma me se me nkogu asempa no aba no magu awie afi me mpae bɔ ne se matiefo se wo sa hu mobɔ wo modudu atɔbɔ ne ntentemu even in the house of God wo mugu so ye wati wade me mpae bɔ ne se obɛna masɛm so sane wom ne Satan bɔ ma refie ayi wo mafiri amadwene afiri bonsam jam a wodi nipa ekono so awurade hu ne mabɔ fa nsaka wo mu nyina no mu nwane nyi wo krankwa na se opie wani onyamo a me no ma nyina anya kyɛfa ɛwɔ hene enum asedanka Kristo odin sɛ wo na mo honhom so ne akasa nwumrei wo Yesu Kristo di munti amen mediane sofo Bernard se opese oni yen ebom eya asori a mumududu amwo Eastern region no ofra mechero branches no ba biye wo na oni yakwa kubomasom akrafo monya ready me ba weja aba be set up another branch wo eti Kristo yadoma bosum ya ye ba besi me date ni ba bonten ye ba be ye crusade kese e wo ho e de winning souls for God na eye training ho campaign ene ego so ye edi eda dwumadie ya me ye nyina so eye rescue the perishing eti sa oye sempakani na onim se obetimi agina nokora no na obetumi aka nokora even in times of hardship obetumi afre number no okoye page ne so wo Facebook e wo YouTube obenya number no ofra ye ne obedi nkomo afi mumududu amu wasembisa efa munyamesom ne mu Kristo msomo no ubetimi afa number no na wasene wo question through WhatsApp or on Facebook nyame be ma yeso na yetumi ayi ano e de ama wo awurade asomdwe ene wontina mechiamo enyina bye bye.